tugire Kristo muraguwe neza mukamaho umugisha twese dukunda ijambo ry'Imana kandi yongerereza ingoga abantu amagara ahembure abashonje yambike abagenda gusa ateturure abagambiriye guteterwa kubera inkomoko zitandukanye. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, abakuru n'abato, abashitsi n'abasangwa, abari mu Burundi n'abandi bari mu zindi mpande zine z'isi, mwese umukama wenyine amahoro atwishimire twese, atunezereze maze, aduhunde imigisha n'imihezagiro, aturinde kubabara, atwagurire imbibe, aduhe kuramba no kuranirwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turi ku munsi wa gatanu, umunsi w'122, umunsi wa kabiri mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2025. Mwumve neza ko ari umunsi udasanzwe mu buzima bwacu. Abafise amafungo mukomereza aho nyene, abatayafise mwumve ko muri mu muryango basengera kandi ubitayeho ubitwararitse, muhumure aho muri mu ngendo zitandukanye, muri kuja kwa muganga, muri kuja kuburana, abandi muri kuja gusuhuza, abandi muri kuja gufubana iteka wanyu, abandi muri ku kigandaro, abandi muri mu byishimo, abandi mwaramukiwe muri kunda, abandi muri mu gasamo. Umva nyene ubuzima basi hariho ibintu byinshi biba bikuye mu buzima bwacu, biza bitwereka yuko Imana ikihari kandi ari umugenga w'ibihe. Ibyo rero iyo wibutse ko Imana ari umugenga w'ibihe, uraheza ukaza ukabwira Imana no mu gihe ukubiwe n'amakuba atandukanye, cyangwa no mu gihe ibyishimo bikubanye byinshi, kugira ngo ntuhave utakaza urukundo rw'Imana. Kweza ukaza ukavuga uti wabanye nanje Kristo mu bihe byiza no mu bikomeye, unyitaho Yesu, urukundo rwawe Kristo runtera imbaraga, rukansimbagiza, jewe ndirimba haleluya. Kuri uyu munsi jewe nkiri muzima, suko ndi ntungane, ahubwo mfitiye umugambi, numfashe fasha gukunda abandi Kristo nk'uko wankunze, bose bakumenye ko ari wewe mugenga, ni wowe mugenga wanje Yesu, wandindiye ubuzima, nzokwama ngusingiza. Namwumva umenga ndayivuze buke, ijwi riri hasi, iki indirimbo irimwo ubushobozi, irimwo amajambo y'ubuhanuzi. Aho majambo yazindukije umutima, na cyane cyane muri uyu mwanya turi mu izamu ryo guhindurirwa izina, izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 z'igitondo, dufatiye ku masaha y'igihugu canje c'amavukiro. Utakizi ni wumva ururimi ndiko ndavuga basi, sibyo none? Uvuga rero iyi ndirimbo ushobora kuyisengesha ugahindurirwa amazina, kubera iki? Harimwo kwitahura, harimwo gutahura ububasha bw'Imana, harimwo kubishira ahabona. Kandi abantu benshi mwabaye nk'ikigaye, basi murabona nka banki, hamwe banki yafata ingingo ati zoza turakira amafaranga tuzoyasohora, ubwo nyene boca bayugaza, naho nyene ubwayo itokugara boca bayugaza. Umunezero wabo ni gutanga, ni kuronka. Gutanga kuronka. Rero natwe twarakiriye gusa
kubera ibyo twari dushingiye ko cyo turagumye nimuvuge mwibuke mu naye nabarungikiye muri rizamu nyene ryo guhindurirwa izina mwaremeje korokinaye singombye kuvuga kuri zose mwanya mvuge kuri rya nayo y'umunyeshure yasabye imana ngo igire yasabye imana ngo yibuke kuko yahora yiga kibagira igitangura kibagira iki uginda wibwira uwayirayeko ugibye utazi umubabaro bitera ntushobora gutahura irya nayo yiwe irya nayo yanyubatse wiga mu ntahora ndungika nayo imwe nabaye ngombwa ko nje ndayirungika ubwo nyene kuko niho nari nkiyumviriza yanyubatse gute jewe byambaye ko ibyo bintu nibibuka bawize ukabura ijambo ritangurwa n'umuvumo ni ikintu kibe cyane cyo twita umwuka urumva waruzengeretse ugasanga ahubwo umwana atabyize ashoboye kubitirisha akabikora hariya akabironka birababaza ukabona urwo runtu urarubona aho ruri iyo mboro kukabura ijambo ritangura cyangwa ikagucikana rero buriya ukwemera kwiwe niko kwamuhaye kubona muri examen amakestionnaire se yayize nukuri ni ikintu kiryoshye uri umunyeshuri wize cyane ukaba wize wirimise wenyene ukazubona ibyo wirimise nibyo bice icyo kintu impamvu kandi iyo nayo yankoze ko ugira umunyamugisha uzogende uharanira impano zawe ziri muri wewe ko ranje byigeze kumva ko niga mu 12 ndavuga ati je kugira nshoye gutora icyongereza manza kugitirisha ubu rero nimba nzoyoga ko icyongereza fasha umwanzuro ngiye kugendana nawe sinzongere nabaye ntanguye gutora icyongereza ubundi naragihunga ngakwa kwiruka n'umwigisha yarabizi rero umwigisha yabona utinyikuru yiwe iyo atari umwigisha w'umukiriso asha kuzibanikuye kutubwiriza abakiriso yinjiye usigara usuzuguritse kuri nuko kuko abigisha benshi barasempatiza abana babitora nga kandi burya ari rye nikosa burya umwana atabitora ari gihe kuba ari ukugutinya wowe nyene uciye umwubahura ashobora guca bitora icyo naco narakibonye mugenda ari umwarimu kazi nagikore ko cyari cyarankomerekeje nagenda ishuri ryose nagenda mpura n'umwigisha abankunda cyane n'abanya mugabo erejima kenshi byaba ari byo ntora urumva nawe nyankara umwe nacari kungira nako baniteze kuzoropesha kuruyi kuko biga ni byiza ko umwana adakunda kuruya ukabibona ucugirane wigora kuko hari igihe uba warakankamwe akankabo agacenga n'ibyiwaha hari undi nawe akunda wewe gakunda n'ibyo bikamunanira umugabo ukisanga mushina bitoye no kuvuga rero mu buryo bwose bwo gusenga niko Paulo yavuze no mu buryo bwose bwo gukorera umugisha mwige gukorera umugisha ikindi naco nshatse kubabwira ko ugwaruka urumva uwo munyeshure yabaye interse n'umugisha yarabanje arabaye interse n'itangazo rivuze mu bako yari yinjiye vuba burya arabatwatanguranye mu buzima bw'abatarakorera n'umugisha kandi agakomeza akazana indoto gumivumiranyije agakomeza akagira ngo iki agakomeza akagumirirayo ngo je ndotorera ngo je nagirane hari imigisha nk'uko nyene mwazitiriye indoto niyo batayikurotorera nabonye umuntu yanditse byo avuga ati buryo uguma wumviriza iz'abandi ikintu kwidodomba nikigaruka kubera iki ubundi wamaze guhura na mutima w'Imana arakubwira ati burya ntanatayirotoye nayo yirengagije ngani wumva widodomba ngo yanje ntibyokunda ikiyikorwa ntibyokunda ko wirengagiza ikintu cy'umuntu ugiye gukora icyo wundi yakweri hariho n'uwo nabonye nkandikira ngo mbe nk'uko bambwiye ngo urotorera baguha amafaranga ntibariye ntibayamenone niko nabwiye ntibayamenone gusa mu nyuma ndamusigura ndabwira nibyo bintu cetani nimureke kuzamura yicanza bayamango ndayakoze je ndi mayibo je ntabwo ndi mu user ntabwo ni jewe ndi mayibo aya kuburyo buko norenga itegeko ry'Imana hari umuntu jewe ndasaba mugabo niki wewe burya n'umuntu yagarenje afise none ndavuga ati ibyo byose bajyaganirira nibagije ekada nibyo kundi ryo kosa naryo nokurana umuvumo uteye ubwo narabwiye n'umuntu w'umukozi w'Imana muzobana basaba amafaranga kugira bakorere ikintu gishingiye ku ijambo ry'Imana muzokwiruke kuko utirutse azogusigira umuvumo Imana yavuga n'uburu ubwenge ndakwicecekera uzokwiruke n'ibirenge bishuhe
mugabo nawe gukorera umugisha ku mukozi w'Imana afite icyo yagukoreye ni itegeko nutakora n'Imana ishobora kuwuzinga umugisha wawe ntuhure nawe niko Imana yabigenye nimuze mukura byose ndiko mbabwira ngo ugaza imyaka 100 tuzomarana natwa turi kumwe mugabo ni mu byumve niko Imana yabigenye mukozi w'Imana nasaba ariko kandi nawe nturinda kurindira ngo gusabe mwige gusa ni wiba ntugurana ntugiriki tacu ufite nacu ufite buri ugukorerwa ku mugisha ariko gifute kirengagiza Imana ibiti byose niyeze kaganira nawe cyo gituma ari abantu benshi bakuye umuvumo kijya bavuga ngo gukunga umurimo nguyo ku birenge ni inkuru nziza uvuga washize ifurufumbi cyo inkuru nziza nikakugereko ni risa wenyene mu ifurufumbi yashoye gutorana umurage wenyene nta wundi muzosome Bibiliya rero uwo munyeshure yumva barentese ariko kwa cyurukundo mugavuga ati ndacyari mushashara biga kwa rushetani nukuvuga munyuma aravuga ati ndiko ndarura ya mafoto afise n'icyamuhati afise n'icyamukweka kwetse hawundi najya birabyo ngo ibintu kwirata cyakumvisha ari muri we reka ndambwigwe ko ndanabibire nibanga nimba nko wabonye nk'ifoto nkajya muri groupe ukumvisha ari kumva critique ukumvike maze gafoto ingere zagiciye bugufi uzomenye muri wowe kuri umunyamupfumo Mundire ndahari kugira mbabwizo ko ni wumva muri wowe kuko ijya critique izo bigaragaje kutagira mutima w'Imana kuko ari mu muvuka uzobura umunyeshari wowe nyene umunyamugisha uzomuhunga kuko utamuhunze nogenda nababwire muranda babwire yuzi ko wiyorobetse ukaja mu masengesho ubundi wowe atazamagara kuko iyo wiyorobetse nukuvuga rero muyorobetse afise ikibazo shetani yawagiriye amasezerano igwana nawe ku mwanya mwasezeranye nimba ari ku myaka 200 nimba ari kurenga icyo yagusabye kugira nkubika gusaba gusambana nawe ukaja kuborerwa ikagusaba kwiba nawe ukaja ko gusegerereza irakudida Nubana bajya burya shetani bajya mumva ngo bajya gusaba imbaraga ngo zukumenyekana inkomeze zo kumenya cyane zo kugirana buriya barasezerana avuga turifuza ngo uhite uvuze uti nk'uwakamubona nk'abajya bajene usanga basambanya abasazi ibigore mugadashaka kubaka umwana w'umukobwa muri generation yiwe kandi ari umuhungu w'igikundiro agize uretse yagikina barasezeranye abayasezeranye ko atazosambana mu nyuma rero amaze kuronka amafaranga agaca yimvikira akona kikijwe n'abantu benshi ayatinyo generation yiwe gacimuha igihano cyo gusambanya abantu bataraba gusambanya bataberanye nawe hamwe nyene uco bibona ni ibibazo nuvuga rero nimba wiyumvise upinze mu mutima wawe urumva ngo yabonye amafoto abati ndi kuri yana menga ni iminota ine maje kwera nguravuga ati reka nanje ngende ikindi naco ubwonko bwiwe niyabwangaje yavuze ngo uko anta yatura umugisha uniko nawe ucakira ngaho ufate ikintu cyose ufatanye ukwemera kivuye mu kanwa k'umuvuga butumwa mbabwije ukuri kikubako inandaro nyinshi ndamamimishi twabwira Imana turavuga ngo Imana ni yibihe ngo ari gihita bigubishatse reka mbabwira ikintu kimwe narabwiye amakondisho ibintu bitanu ushaka gutuma usaba umugisha n'uwuronka hari ibintu bitanu ushaka gutuma usaba umugisha n'uwuronka kandi hanini nugukekeranya kuri mu mutima wawe iyo Kristo yavuze ati byo muzatura byose niyavuze ngo kwera upinze ibirenge ngo ni watura ngo ndiko ndatambuka ndi muri siporo niruka neza yavuze ngo ibyo muzosaba byose ngo mongere mushime ko ndatabikoze nibyo shaka kuba ndiko ndavuga umwete ko biragufasha bijya kugufasha saa sita z'ijoro ibyo ndabyemera none rero bakundwa bo mukama mwumve neza ko Imana iri kumwe natwe kandi murazi ko turi ku munsi wa gatanu uyu munsi tuganira ku ntahe n'indoto byumvikana ko indoto nja kuzigabanya rwose no munsi ndaja kurotora zitarimwe kandi amazamu yose ngomba kuyashira mu indoto kandi ngiri umugisha ndaja kuzibarukira inbox abanzo mbona ncibuka kwari ge namwe mudaza mutumvirize zose kuri ama connection canke ubutsi kandi kirumvikana izamu rimwe ribari hageje kuri wewe mukristo yavuze ngo narose umuntu anyereka umuntu agomba kuntera grenade urumva ari mu ndoto acabona umuntu sinzi ko yamumenye nuko atamumenye
amwereka ngo ujye ugomba gutera grenade. Nimba uwo muntu wamumenye ni ikosa, ni umwuka wo kugusuka. Nimba uwo muntu wamumenye, mugabo ukaba wamumenye, akaba ari papa, akaba ari mama, akaba ari uwo muvukana n'uwo mwubakanye, okay. Mugabo nimba wamubonye ni senge, ni mubyarawe, ni umubanyi, ni umugenzi, ni umukorege, ni uwo mwigana, ni iki, ni umwuka wo gusukana. Rero niko biri. Ni kuvuga rero kuko yarose umuntu, yabonye umuntu amwereka ngo ujye umuntu agomba kugukozamo. Ni kuvuga rero nimba uwo muntu warose kuko ni wabyanditse ari umuntu amaraso yawe direct, apana isi y'umwuka, mama papa uwo muvukana, umwana wawe n'uwo mwubakanye, umwe muri aho, azuba ari ubutabazi ku buzima bwawe. Ni nka avertissement, ni nk'ikigaye mu Kirundi no byita ngwiki, imburi, voilà, ni imburi. Mugabo nimba utamumenye uwo muntu, cyangwa ari uwo mukorana, cyangwa ari mubyarawe, cyangwa ari mwene so wanyu, cyangwa ari mukaso wanyu, cyangwa ari mukazi, oya, azoba agomba kuguta mu mutego. Kuko hari umuntu akubwira ngo runaka niwe yakwishe, kandi niyo yoba ari umuki, niyo yoba ari umuhanuzi, niyo wabonye ko ari umukozi w'Imana, ntukabona ngo antanyeretse ngo ndabaye akarorero. Kuko ubundi umuntu avuga ijambo ry'Imana iyo umurose kenshi uburose ubutabazi bw'ijuru. Ni ukuvuga ukabona ngo antanyeretse ngo ujye ugira gutera grenade, ni ikintu kibi cyane. Imana ninyemera ko ndakubwira ngo ngujya ikubuza guca hari, ikubuza kugendana nawe, irayitegura. Kuko nk'ubu mwajya abahanuzi babwira ngo ni runaka yakorotse, uwo wari umupfumu naba ari umuhanuzi w'Imana. Waba ari umupfumu naba ari umuhanuzi w'Imana, ndabibabwiye. Imana ubundi nkabijya baza gukura ibihago bijya n'ibyo ntaho ndabibona muri Bibiliya sinzi. Ni ukuvuga Imana ubundi ukwikora niki, ntishobora guteranya umwana w'umuntu n'uwundi, ikurika izira imbere y'uwo yizeye. Iyo ibona ugiye kubigwamwo, ni ukuvuga turavuga ngo Imana ngo hakwiye gutakaza iragirane, hakugihomba iraguhombesha, okay. Ni ukuvuga igukura muri ya nzira ukizigitira ikakwangira. Nagiwe n'umukobwa areshwa akagirane nka kujya ko kwa Sara, akareshwa akagirane, mugabo Imana ikamwangira ko yiba kugoroka. Cyangwa ikindi nacyo irica uwo muntu agiye ku mutego mu buzima bwawe. Iyo Imana ibona ko ujya gukiza byinshi muri iyo nzira ikamukuraho iyo ntambara. Mugabo kubera intege nke zawe byarinze biza mu ndoto, Imana ishaka gutuma umuntu akubwira ngo ngibijya ngujya. Mugabo mama kuko no kukwereka inabi ni neza, papa nuko nyene bijya nawe ubaka mama umukenera nawe ukura nawe ugirane. Nuwo muvukana arakubwira ngo burya hari umutego ngo twawubonye, ibyo nibyo. Mugabo ubundi ni umwuka wo kugusukasuka. Rero nimba uwo muntu utamumenye byumve ngo ni umwuka w'ikinyoma ugiye kugusuka. Kandi kuko akiri mu ndoto, iki kintu mugitandukanye no mu bami ba mbere 22, mugitandukanye gose. Mu bami ba mbere 22 nabwo hari mu ndoto, ntabwo hari mu ndoto. Iyi ndoto muyitandukanye. Umuhanuzi w'umukama niwe yaje abwira akawe, avuga ati nuje uragwaye. Abiwe bose bamubwira ngo nacuba, ariko abamubwiye ngo nacuba bari abahanuzi b'iminyoma. Uwamubwiye ati uragwaye n'abamukubise ikofe yari umuhanuzi w'Imana, sibyo? Ushobora kumbwira we yakubwiye ngo ngujya, no, yakubwiye ati ahantu ntuhace, ahantu ntugirane. Yakweretse umuntu mu bitandukanye gose, yakweretse umuntu. Yakubwira ngo ahantu ntuhace hari grenade, ni sawa.
ahantu wacu elimine ni sawa mwahubwira ngo ujya munafise grenade yo kugutera no mwuka wo gusukana ibi bintu mu bitandukanye gose ubundi iyo bano umuntu akweretse ngo ujye umutego ngo hajya ahantu hari grenade hajya ahantu hari kinogo hajya yari imburi y'Imana ku buzima bwawe mbwa kuko yakweretse umuntu nuvuga ni impanuro mu gihe usanga ari umubyeyi cyangwa umuvuka cyangwa mubakanye ni ukuvuga ni ukugusuka ni ukuguhenda mu gihe usanga ari umuhanuzi cyangwa umwigisha w'ijambo ry'Imana cyangwa umupfumu cyangwa undi muntu wari wese nawe wanyakose abyumvise aho rero uyitondere ni ukuvuga muri iyi minsi uzobwambere guhura n'umuntu aguteranya na mugenzi wawe kuko yadomye ku rutoki yavuze ngo umuntu yari umuntu akwereka umuntu icyo kirazira Imana iduha imbaraga iravuga atatura ijambo rikamumomora rikamwica cyangwa rikamuhindura agahinduka Imana ntigera twemera gutunga urutoki kuko iminsi yose iyo utungira urutoki habamwe Imana hakabamo mugenzi wawe hakabamo nawe ntitwemerera urumva uwo n'umuvuma ico n'ikintu kibi gose mugabo nimba ari umubyeyi kuko umubyeyi arereka umwana ati rawe it's okay hagati umuntu n'umwasi wacu uzomwitondera birarekuwe murazi iyo zuwe nawe yakubwira ati nimba muhisemo je n'umuryango wanje misemo nimba muhisemo gukora imana z'abanyamahanga mugende wabyumvise indoto mudabikina ati rakomeye namumva umenga n'ingofiye undi mugize avuga ngo ico nibagiye kukubaza ni indoto nkunda kubwira uno mukristo twahuriye Imana imuha umugisha gose ndamusabiye umugisha w'Imana ndamusabiye ineza y'Imana uno mukristo twahuriye nagize itangazo ko nje gusozera ibikorwa by'urukundo byo muri iki gihe cya Pasika nuvuga je simbifata nk'igihe cya Pasika komitere mbifata nka trimestre ya mbere muri restaurant Komera Kristo ni mutima basi mwijwi ry'ubuhanuzi trimestre ya mbere bugisozerwa na Pasika ibyo nabyo mugende muza murabyumva erega hari ubutunzi bwinshi mwatakaje kwera kutamenya ubuhanuzi mwisi y'umuka kujya mwisi bigaragara muvuga muti ibiharage n'imboga biraryoshije ko agaceri niyo woba wumva utarosakanyama nukuri ntuwupfa nahoje kujya muvuga muti ibi bintu muri iki gihe imfungurwa yo gufungura roshe gufungura uronka kandi ukagira ubuzima bwiza ni ubundi mwisi y'ibitagaragara ibyo ntutwara bihombye kandi mukavuga ngo ni muri katolika gusa n'amadini yose ndabarahiye n'amadini yose ni bake mwigishije ni ukuvuga ingorane amadini afise ngo ndabibabwiza ukuri ni ukuvuga iyo abonye akantu gakora ku muntu nk'ubu baraje bigisha ngo cakira umuduga uwo musi barabivuga umwe arawuronka biremera ikibiye nyigisho nyene cakira umugore cakira umuduga ntabwo burya Bibiliya ari ngo ikore ku marangamutima y'umuntu ku kintu kirishosho kigaragara nk'uko Bibiliya ihari iwisi y'umuki ari kugira ngo idukore ku marangamutima ku buryo bw'uko tuguma twirukira ibitagaragara kandi tuzi neza ko tuzobishikira kwandika rw'Abahebrayo 11 ngo bagumye bizeye ko ntibigeze bicuza ngo bavuge ngo dusubiza inyuma ngo kandi yabashobora kubyicuza ko Imana ariko bibakorera kabasubiza itoto tigenda rero mubanze mwimbagurize nukuba rero umukristo ndamushimiye gose ngiyemo ni message ikintu kitangura gusa ngene ndayishyize ku rutonde rw'izindi mugana nayibonye uko ndabona ari indoto cendesha ku rutonde rw'izindi umukristo twajanye rero gusozera uwo murimo igihe ngiye kugura amabikiri ariko munsi wa kabiri Imana imuhe umugisha Imana imuhe umunezero Imana imugirire neza gose yaciye yongeza avuga twavuye dukoze ikindi gikorwa cy'urukundo umenga muri sale 16 na 17 mu bakenyezi no mu bagabo sari mwe mu bakenyezi na sari mwe mu bagabo ko nawe yari yaje yitwaje igiseke kinini cyavuga ntawo kirigura gitahana reka tugifunguriranye nuko rero kandi hariho n'abandi babandanije batanga kuwa mbere kuwa kabiri kuvuga yo naciye mbigirwa ko kuko Beki yarasanzwe ahari nimwe rero mubyumve ko mwakoze ibikora nka kandi Imana nyine amahoro bishimire gose rero yavuze ngo ico nibagiye kukubaza ni indoto nkunda kugira mbona ibindi byose twarabiganiye kandi twaganiye ku kintu gikomeye nabwiye ni n'abandi ugenda ubigisha kuko buriya iyo umuntu ariko kwigisha muri kumwe ubashobora kumubatsa mwije ku kintu gikomeye umuntu yumva ko akeneye kubohoka ugati Jeff tigisoko rukinkurikira narasenze narisonzeje naga kimwe muri 10 mukasinzaho bizingiye ari jambo ry'Imana namubwiye ryambi ku mubiri
ari kure mu ndoma ajyambika umubiri. Ezekiel 16. nje ndazi ko azoduha intare kandi ikomeye cyane. Nabwiye rero urumva ikosa rimwe riba nuko umuntu yakira akantu kamwe agaca agendera kuri ako. Imana yacu iragutse kandi iragukiwe, namwe nimwagukirwe. Ureke kwibaza ko uri umugore wo kubyara gusa, ureke kwibaza ko ubumuga bwamaze kugufata, ureke kwibaza ngo ko wacitse amaguru, ko wacitse amakuru. Afite ikindi kintu cyo gukora, ukigisha isi y'Imana. Byabaye byarabaye, iruhande y'ibyabaye iyakira. Ureke kwibaza ngo ko nabenze, ngo ko nagizene, ngo ko maze imyaka ingahe ndi ngoma, ngo ko nagize ikeka. Hari ubundi buzima, ni mwihorere. Yavuze rero ngo icyo niyo giye kubaza ni indoto nkunda kugira, ngo nkunda kugira. Mbona twaraguze parcelle, mba twara muri kahise twaraguze parcelle ahantu kandi atayihari, ariko nkagoma ndota aha hantu nyene. Umva rota baraguze parcelle ahantu akabona mugakabona ko ata parcelle bahafise, nkagoma ndota aha hantu nyene. Ariko rero iyo bona mwaguze parcelle nk'ubu uye nk'ukuntu kwibona ngo mvise parcelle nk'Ibujumbura, ndafise kubyukuri, sibyo? Hanyuma kandi nkabona abantu nkabona ko ata parcelle yanje hari, nukunyagwa. Bitandukanye no kubona naraguze ahantu parcelle, sininde kubona n'icyo kirere, nkabona tugiye kuyubaka cyangwa nkabona tugiye kuyigurisha, cyangwa nkabona tugiye kwishinga ko karimo, cyangwa nkabona tugiye kuyandikisha. Ibyo bintu biratandukanye. Niyo nobona quartier, je nkumva twaraguze parcelle abantu nkabona gusa ni quartier sindabacezingire, cyangwa ruta twaguze parcelle gusa. Mwakurota mwaraguze parcelle munyuma mugukabona ko atayihari kandi ukabirota keshi, ni kimenyetso cyuko hari ikintu mwakoze, sibyo? Kuko parcelle n'ubutunzi twawe mugakubona warayiguze ntiyabe, ni kimenyetso cyuko hari amafaranga watakaje, hari ubutunzi watakaje, kandi amafaranga ubundi biri muri sase y'amasezerano. Ni kuvuga ni kimenyetso cyuko hari act yababayeko ibatakarishiriza amahirwe. Kwimvira parcelle wawuzi ko wayiguze, mugakubyukuri nayi haraho wayiguze, bisigurike hari amafaranga wahombye kandi no mutaye ko parcelle uyiguze no munsi ejo ishobora kunguka, kandi urumugurisha neza ushobora guha n'umuntu kunguka ingeraje. Kandi iyo ni mwibaze ngo ngiye mu mubiri gose, oya ani mu mwuka, ni mu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Muri Luka 19 Zake ngo abo yari yaragunze, Zake amaze kuruka igiti, Kristo amaze kuvuga ati Zake ururuka uyu munsi urukiza gwaje wawe. Ngo arashaka kubona Yezu, ngo ariko adashaka kumubona kubera ubugufi bwiwe. Ubwo nibwo bugufi bwayo. Uwa parcelle murumva ko mwayiguze, mukabana nawe mwayiguze mugani muyibona. Ubwo n'ubugufi bwanyu. Kandi mu bugufi bwa Zake ndi yari karande gusa, no, kuko yari uwiyeriko, hari umuvumo wari waravumowe kuri Elisa mu byibuke, sibyo? Mugabo nawe kubera intambamye z'ubutonzi akora ibwiwe, wa muvumo wongeye kugira ane gusebereza murumva icarico. Murana nkajyaye twebwe twateka mu isafuriya tugateka icyo twita meranje, n'uyu munsi nka murayiteka, cyangwa uri kurakaranga nk'intete ugomba kuja gusesha, sibyo? Hajya uco cyangwa uri guteka injugu, uri kurateka injugu. Abantu mutazi guteka injugu tufata udukoto duke ugashiramo intete, ariko siniteze ubwoko bwose nkaziya n'ibikondo, ziya zera n'ibikondo, kwacu ufundikira n'isafuriya n'agacanwa gake dukaratuke. Ai gusebeza hajya gusebya ibiri munsi bije hejuru girere. Ni kuvuga iki? Gusebereza niki? Ni cyage haba hari umuvumo mu gisoko. Wa muvumo kuko ntushaka kugenda kayongobera ngo werengetere byavuye kujwi ry'umuhanuzi, no. Mugushobora kugenda burundu kuri wewe kuko wafashe umwanzuro. Zake rero ubutoza ko ari bwiwe kubera twatuntu tw'ukunyanga twakutuntu tugirana. Nigaze kuzirikana ku ijambo ry'Imana riri muri Luka 19 ry'ijambo ry'Imana ryo kwa Zake. Ndaraba nyene Zake yahora abwira abantu ngo zana yabatozi kori yababuza amahoro, badandaza irengarenga, badandaza inkoko, badandaza n'ibagirana. Ndaraba Zake yagiye kuraba Yezu Kristo, navuga ni Zake wenyene gutera intambwe akaja kugundanira kwa Yezu Kristo byahaye agahingwa bariko baradandaza. Aravuga ati no musinana meshi ndatana ubufu bw'abana no musindagura akanyama, ngo kubera ubugufi bwiwe ntibyakunda kwabona Kristo.
sibyo burya n'ubugufi bw'umutima turavuga ngo ni muremure ni munini Yezu nawe murengera ni munini cyane ntabwo ahagarara ku isi agakora ku ijuru nikindi tuba tuvuze ni ukuvuga kandi baza ko nawe wacumvise rero nza ku uwo munsi ngo atera intambwe afata umwanzuro yurira ku giti icyo nicyo mukeneye mu muryango wanyu yuriye ku giti aragira iki ni ukuvuga gukora ikintu kirengeye icyo abandi bakora gufata umwanzuro ukavuga utaha ndaraririye ndagiye ngo Kristo ararangamira hejuru avuga ati zakororoka kukurukiza kwashitsi wawe ngo abantu bose muri Yeriko baravuga ngo ngo munararira umunyakabi Zake yabanje kwa turavuga ati mwami ngibi byanje mbiciyemo kubiri uwo nanyanganije musubize kandi ndanamugwirize ibindi bibe bihabora Yezu Kristo ati nuku kabaye urubyaro rwa Burayimu Zake yarasanzwe ari wo mu rubyaro rwa Burayimu mugabe Imana siko yabibona Zake yari yaravuye mu gitabo cy'ubugingo Zake yari yaravuye mu gitabo cy'abanyabuzima igari ibyo mwiterega ibyo kwisi n'imibereho s'ubuzima ngo ndi kurondera maisha wo yihiga ngo ndi kurondera ubuzima wo buhiga ni imibereho ubuzima butangwa n'Imana niyo mpamvu udafise Imana ubusa n'igirarirari Bibiri ivuga ngo umeze nk'agati kirarirari kare hano ku isi y'icunyu kitagira mu icunyu hejuru ku musozi hariya Yeremiya 17 kwera ku murongo wa 5 Nukuvuga iki rero Zakarakira ngo bishira hariya nuvuga Zaka ubugufi bwe bwari bushingiye kuki ku byukuri ariko hariho umuvumo wavumwe nande wavumwe na Yozuwe uwo muvumo Eliya niyigeza ukura kuko Eliya yari yimitswe rimwe protokole y'ijuru nikogwa nuvuga uwo muvumo bariko ntimuzokugwa ko nuko muriko murabyibaza muzokugwa ko nuwasigiye gukugwa ko imivumo kuko nk'ubu ushobora kuba uri umukristo umukatolika wavuze nk'uko huye ugacubana uti je gusenga jewe kuvugisha pole jewe kuja muri ruwa jewe kugirana je nigiki nakoze wewe puru tukavuga uti na kimwe muri 10 je wadabitaka ngashira mwe bahasha ngatwara mu gasanduku cyangwa ngashira mu karani kubira bya paruwasi fise umuvumo uzokugwa ko nuwasigiye kubikorwako kuko Zake na Petero yari kugenda ngo biki nibiki rero Imana ibyo bintu abakristo ni mwebwe mwenyene mu bisozogora Imana reka mbakarorero none Eliya kubyukuri siwe yimitse Elisa Eliya siwe yimitse Elisa mbwa Elisa yarashoboye kuvumura Yeriko mbwa Eliya nabyo yarashoboye hari abantu rero mwapfiriye mu gipasitori no mu gipatiri arahantu muzategereza gukirizwa n'ijwi ry'ubuhanuzi ndabivuze ndengane Anita ndabivuze kuko na protokole ya pastori na protokole ya patiri ndababwije ukuri ko hafi 90 ni protokole y'isi y'ijuru ndabibabwira impamvu icyubahiro ciwe kuko afite n'ukuntu umuvumo wiwe cyangwa umugisha ubikorera TikTok mugabo uyu muhanuzi mukamurashana no kumusozogora kagenda Imana ikakwicecekera kandi nawe afite itegeko ry'ukukure kukamucira kwa matukarengana niyo mpamvu pastor ashaka kwigisha ngo je ngo bitira umugore ngo ikore home ndabanza ngayi protocol ngo na Bibiliya ngayishira ngaho ngakwakira ngakuvuna guzivi ry'uko ryo niryo rishoboye byose inyigisha mukoma muroho ati ibyase zari kwase tanje Imana kuma nta muhanuzi yo kwigisha uko nigikunda cyara nicyo twita umwuka w'idini ushaka kukubuza kugirane gutera imbere ushaka kukubuza gutabagwa aha ni hahandi muva mu misa mukabura umuhanuzi mwava mu ikanisi mukabura umuhanuzi mwagera ahantu ku musozi cyangwa mu mihana mugahora n'agaciro katagira amenyo sibyo iyo katabaye akarozi kakabagahanuzi akakubwira ngo Uwiteka aravuze cyabwiye naye nabonye ngatangara umutamakazi yandi ati ndagandabwiye ati nimuceceke senga utimanuka ntibe isi dinagira bimanuka fwe tuwo mukacu yataze no kwambara ibirato ashobora kuba amaze kuri yomenye ibyisidine gute hagimana yamubwiye ati ni mwebwe abugukinza kuko hajyana bajya abantu zishaka ko hajya amaraso jitaniyana kuko hari abantu mugendana hariho n'ahantu ba ugatakira Imana nikumva mugabo umuhanuzi apfukamye ku wundi mugabane Imana ikamubwira ati amaraso muri aka karere na seseka ambaza ikigongwe c'Imana ukaza wumva wari kurasenga wari kurigisha utanguye kwambaza ikigongwe c'Imana umva nababwire ngo nta kintu na kimwe Imana izokora abo bantu itababwiye mbabwije ukuri niyo mpamvu umuhanuzi ubundi Paulo yabivuze neza
ministeri yarazitandukanije sibyo nukuvuga Eliya yamaze igihe kandi Eliya mwibuka ibintu yakoze Eliya ashobora kubwira abantu zibabayera amajana 4 n'abashera amajana 450 bose amajana 450 sibyo abicisha ukuboko ku kagezi nukuvuga Eliya yabwira Imana baraza bakamubwira ngo muntu w'Imana umwamara kudutumye ni yari yahazi sibyo akazi nukuvuga agajavuga ngo nimba n'umuntu w'Imana umuriro uvuye mu ijuru no baturire fye nkuru y'imino Eliya yashobora kuvuga Eliya yashaka kuvuga ngo ncumbira ko gafu kwasa kakamara gatsima kakamara hahandi yakura yafa gaca asanga huzuye yifi zo mutunga imyaka 3 n'amezi 6 Eliya igikona cara mugaburiye uri igikona mwibaza ngo cari kugaburira umwene Levi nticyari gukunda kandi Eliya asumwe Levi nuwitisha ibindi bavuga ababyeyi biwe mugabo uri kuraraba ugugene Musa yahaye imiryango 12 y'Isirayeli ubutaka bozobako ico twitirage murage sibyo hariya ni Manase ni gice cya Manase cyange Ruben niho basigaye hakurya ya Yorodani nzosome neza Bibiliya nukuvuga iki rero kubona urota ahantu mwafise parcelle kandi abantu ukabuhazi kandi ukabirota kenshi mugasanga ntagihari mwaranyazwa arano mwanyagiye kandi muri uko kunyagwa kwanyu harimo n'intege nke zanyu ni nkuko basi office umuvumo ukavuga ati njyewe nyene patiri ameza agiye je nyene pasitori yansize mu ruhanga yanshitse ko n'amavuta mu biganza Amakte prophétique mukene yashingiye ku ijambo ry'Imana adashingiye ku maboko y'abana b'abantu bitari ku butunzi bwanyu muzowunyagwa kandi nk'iya parcelle ushaka gusanga arazingira ubyaro rwawe ushaka gusanga arazingiye amafaranga yawe ushaka gusanga arazingiye ubutunzi bwawe ushobora gusanga arazingiye amagara meza yawe ushobora gusanga arazingiye igikundiro cyawe kuko parcelle ni kintu nagira ababwiye ko umugisha wa mbere nimuzosuye gusengana wese kuri imbere y'Imana dufise Imana itera iteka igatetura amakuba y'ubwoko bwose anaravuze muri Samuel wa mbere muzosuye kwani cya mbere avuga ngo uri Imana ikura ku cyavu igashira ku cyata ngo uri Imana yicarika mu mukungugu kicarika no ku ntebe ngo uri Imana mva ngo yici kongera igakitse ni mwebwe mwenyene muzi Imana mva Mana namubwira ko ndakigongwe hari gitagira kigongwe kadita hariho n'igigira kigongwe gatabara hagu umwanzuro wawe Eliya rero yakoze ibyo byose ntiyashoboye kuvumura Yeriko mugabo Elisa yaragiye baramubwira ati nta mukobwa wo ngaharongoko nta mugore wo ngahavyara nta mudandaza wo ngahayunguka kandi n'igisagara ciza mwibuke ko Yereli yari yaraburiye iki yari yaraburiye imfura niki n'umucungu avuga ati nta numwe yerekwa Elisa araraba yakoresheje ikindi abapfinze icyo yakoresheje n'umurage ku buzima bwacu yakoresheje umunyu bitandukanye na yakoresheje ishoka yakoresheje umunyu aravuga ngo iki kandi umunyu mwibuke ko muri Matayo 5 Kristo aravuga ngo muri umunyu w'isi nkunda kuyandiko sengera Burundi muzobyibuke ndavuga ngo uduwe kuba umunyu w'isi mwisi y'umwuka kuko ubundi umunyu ugoye wayongeye mu byokurya iyo umunyu w'umumemerano baranavuga ngo utera hypertension kandi umutima niki ubundi intebe y'Imana iri mu mutima wacu kandi umutima buriya n'ubwonko mudabyinata iyo tuvuga umutima mwisi y'umwuka nabwo tuba tuvuga inyama ingana n'igipfusi cyawe y'amagarama ngahe wapi hoye nibitekerezo n'ubwonko bwawe buzima yera muri amigdala yawe hariyo baranyase barantoteje bambyaye uko byagenze uko mwisho uhorana umuvumo kandi ukora imirimo y'Imana cyo rero ukikugwa ko nukuzirikana ijambo ry'umukama bihagije Zake aravuga ati ngo abantu basigaye bidodomba ngo yagiye kurarira umuntu w'umunyabyaha mu nzu kwa Zake Imana ihagira iki ihagira ihema kubera iki yabanje kugira ihema mu mutima kwa Zake aruhurira benshi Zake arahigira impinduka mu buzima nuko rero nkaguma ndota nyene ngo ubwambere hano ariko ndakubwira igihe urota ikintu ko wakiguze wagishiyemo imbaraga zawe kuko parcelle gumidu
Zake ntigeze yibagirwa. Mwibuke Mariya Madalena mu gihe yasiga amavuta Yezu Kristo ku birenge, yarongeye ngo akoze mu mutwe Yuda ngo yaravuze amavuta akamiranye ngo amavuta ngo arayononye ngo yofashije aboro benshi. Kristo aramubwira ngo aboro muzogumana, ngo ariko akoze igisumba byose, ni kuvuga genda muhagurukire gukora igitandukanye n'ibyo musanzwe mugirane, musanzwe mukora, mubwira Imana tubo duhagurukiye kugira gukomoza imigisha yacu nk'aho mugore w'umunyashune mu kazi nyuma yo gupfa kwa Elisa. Ico kitiwe aho ni Muhammed wa kabiri kigabane ca kane. Ico kitiwe ni kuvuga rero Zake arahaguruka abwira Kristo ati ngibi byanje byose, ibyangiritse muri ariko byose bikundikika kwa Zake kubera umwanzuro wa Zake. Fata umwanzuro kuko parcelle na hantu ugura, nayabwiye umugisha wa mbere Imana itanga guhera kuri Burahimu ni ubutaka. Address niyo waba uri muri Amerika kumva ugomba kuzobayo, saba Imana yaguha ubutaka, saba Imana yaguha inzu, saba Imana yaguha address. Nimba ari Bujumbura nuko nye igihe bitwara ntacyo nzi, mugabo ntugende utabiyisabye, abandi bazagirwa nawe wagukirwa, kuko Imana inyaga iburyo igashira ibubafu, ikura ibubafu ikazana iburyo, ikikora. Salomo niwe yavuze se anitabivutse. Nuvuga rero ikintu ukora ni igiki. Ubwo butaka rero urumva we nawe warabugutse, mugani wabubyaje umusaruro, kimwe ntushobora kubwubaka. Icya kabiri amafaranga yo ntuyagarurijwe. Icya gatatu ntunabugabye ngo uvuge ngukore mugisha. Icya kane ntunabwungutse, donc nukunyagwa kuko wahabona wona mwarahaguze parcelle, ni kuvuga hari ikintu washemwe umutaye wawe kikunyaga ibyishimo byawe, kikunyaga umugwiza wawe. Nababwiye ko ari twatuntu usanga tugira mugabe gashingira ku muvumo uri aho twavukiye, kuko hari umuvumo wo mu butaka, hari n'umuvumo wo mu maraso. Kandi hari umuvumo wo mu butaka ufata umubiri wawe ugahora wankiritse, guhorana ubugwayi, ukisanga muri marche arrière y'amasezerano kuko abandi babayeho, kandi ugahiga impamvu ukayibura kuko ngo wavuye mu ivu kandi uzosubira mu ivu. Iyo ni jambo ntiturivuga ku munsi wa gatatu w'imyota gusa, ubundi riri muri Bibiliya. Ni umuvumo wo kuri Adamu. Age mwana imva niko batabibwira abagabo gusa none batabibwira abagabo gusa none, kuko ni umuvumo, kandi Imana yaratandukanije imivumo ku mugabo n'umugore. Nuko rero karagaciyemo ngo ubwa mbere rero narota ahantu muri rirare, mugabo mu ndoto tugiye kuyiraba tukazunguruka tukayibura. Ubu naho ndota ngo twayiguze kumutakura. Ubwa mbere nabona ngo tugomba kuyubaka bakatwima ibarabara. Ubukurikira nca ndota ngo umubanyi atubwira ngo ubu ya parcelle yanyu iri libre, ngo duca duterura inzu tuyijanayo. Ibyo bisigura kurumva ko mushobora gukora n'ubundi kitarico. Abahirota ari muri rirare barazunguruka bakayibura. Urumva ko ari guhendwa. Wari inzu haguruka, uheba amatike yawe, uheba umwanya wawe, aho kuryama, aho kuruhuka, uje gusenga Imana uja kuraba ibitahari. Urumva ko harimo gusoberwa k'ubuzima. Ubwa kabiri ngo aragenda ngo abona bagomba kuyubaka ngo babime ibarabara, kuko imibarabara ugomba kuyubaka, woyubaka ukazoyikotesha, ukazoyigirana uwicecekeye. Sibyo? Hari n'amahitamo Imana yaguhaye kugira ikugaruriza ibyawe, mugabo nawe urabisuzugura. Urabisuzugura. Kandi ibyo rero abakristo benshi murayifise ingorane, murayifise iyo ngorane mu isi y'umugabo, murayifise. Muhanuzi akababwira ngo reka ujya kwa mu mutwe, mugabo ye mugabaye. Ubundi avuze ukavuga nibyo koko. Kubera iki? Protocol. Bibiliya iravuga ngo ntuzokwigera uca urubanza ngo canke wemera ngo canke ukumira ngo ushingiye ku gihagararo cy'umuntu. Statique nimbi. Hari umuntu nabonye yatswe kwiyahura ya mu diaspora, hanyuma agura inzu, mugabe iyo nzu ikaba yubakije amatafari y'ibyondo kubyukuri, ngirana na korone zarimo na nitriye nimwe bari barasizemo. Sinzi ishe naje ko bari bayigize nabyo nzi, uko nabibonye ariko bayibomoye yabimenye. Bayihavarere bayiteye amarangi meza gose, barayihavarere arayigura kuri iyo varere icyo gipango, asanga acubakiza amatafari y'ibyondo.
akwa kuyinga none ko mu gupatana mutamwapatanye ngo amatafari oba wabonye inzu ergane na ugura inzu uvuga ngo urumva ngo amatafari ngo inzu y'amatafari ahiye ngo y'amabati ngo yiki emupatana igipangu kirana nako ni nizi mwumva gute akwa kuyinga nukuvuga rero Imana yagombye kubagaruza ngamwe agiye kubaka bakabimba ibarabara kubona mu nyuma wibonye hari undi muntu akubwira ngo ubu ya parcelle yanyu iri libre ngo muca muterura inzu mujanayo ubu no muvu kuko Imana yagombye kukwereka ati nahantu utabona ibarabara atari VIP atari mu babosi atari mu bantu bakomakomeye abantu nyene kuko hariho n'abakristo kugira mukora umurimo w'Imana mubanza kurabo uwo mukoranye mubanza kurabo wawuvutse aho murawadi nk'akajya kagore kapfuye nawe kangizene mugabo disiwe kandi cyo kintu uwo muvumo murawufite uri ijambo ry'Imana wumva rinyuze mu marangamutima yawe ntuzovuge ngo wabihawe n'uwarivutse Iza 55 ni Imana yonyene irikoresha icyo yaritumye gukora so nigaza mutima ukagimira ngo nawe ibyavuga ubwo reka ndabaye nk'akarorero hariho nk'abantu mwigisha gukora umurimo w'Imana mwawigisha kandi mukumva murafashijwe mu wigishijwe mugabo kugira muzowakorera bikanga ngo mugaca muca gushora gahanga kanyu andi hano buriya hantu kuyikirere cy'ijambo ry'Imana aho hantu ntuzohavuta kuyumugisha kuko ntabwo ari umukozi w'Imana n'idini namanda bibabwira nimba wagiye mu idini ukumva ari gufashije guheba gusambana ari gufashije kwitahura ari gufashije kumva mu jambo ry'Imana cyo mukanabwiye ko atamufite nabatisi mu zibiri zizonjako nimba ariyo ntanda ari kuja mu ijuru nukuripe ico ni kibazo Imana niyakimishuri singeze cyo nzi nakuze ni umuryango w'abakristo mama yambwiye ko yambatije ndakayoye basi cyoke hasigaye ko mbyaza umusarune mayi batisi miri muri jiwe kuko n'indagano zonyene niyo abandi baraganye indagano ngira anniversaire yanje musa abana banje babatizwa je womenga nje nabatirijwe nsinda bahenda kuko pare na marene abapare bambe amusori barabapare gusa nibo baba bafise hore mwisi y'umwuka mugabo je kugwanje ruhande ndibuka nisengeje kandi nari no mu bihe bikomeye cyane bigoye gose bwa buzima nyene bw'urugo rubigose mugabo mbabwije ukuri kandi babatijwe bigoranye cyane gose ahubwo ngira nico kintu Imana agomba ko nzozererako nukuvuga iki je ubwanje nasuye mwine mayi batisimu kandi gihe cyose mbonye ko niyo mvuze ati bijya mwe mugira anniversaire mukaja kunywa kuko nibuka ko navutse bakambatiza nukuvuga nibuka inkaririmbiga ndimbo ngo ibatisimu naho byo ngendi mu kirere cyane sibyo kuko gashi je itariki navukiye ko mbafise amafungo niyo yogwa ari kuwa Mungu vuma ndayategura ari 3 nkahera kuwa 5 nukuvuga igari mishi 3 nkahera kuwa 5 nukuvuga iki ndarira namusuza kaza kubera kinzi kwinema yibatisimu yamvukanishije n'abana b'Imana nkibuka ibyo nakoze bitangiza umwana w'Imana buri yuko ndiko kubana na mutima w'Imana bisigaye namanyanga ubundi mwakwiruka Yorodani zose mwozimara bona kurira nitiko kajaye mugabo nagenda kubwira ko ajya amazi ashikira umubiri nutaba wonyene uyimitse ngo ashindane mu mutima urumva nukuvuga ahantu hatagira ibarabara wana ko ataco wavuzeko burya bwa rubutabazi yari Imana ingiri kugirene mugabo igusabye guca bugufi wibuke muri mishe 6:78 abaho ngo umwana w'umuntu ngo nikiye kindi Imana yagusabye kiretse ibintu bitatu kugendana nayo uciye bugufi kugira ubuntu no kugira iki nukuvuga ubundi Imana hari kintu ikora ukabona umenga igukuye kuri garade yo hejuru uvuye kuri atari yo warugira imburukaza hasi kumbe warimanitse wagiye hariya cyangwa wamanitswe n'ibishobisho Imana yakuzanya bari yo nyene ko protocol ngo wabona umenga muhafise uburenganzira bwo kuhubaka mugabo nabarabara ryari hari nabarabara ryari ngo babimye barabara kuba babimye barabara uwo yaraguhaye autorisation de bâtir we yaraguha uburenganzira bwo kubaka uwo mwituye akaguha n'uburenganzira bwo kuronka ibarabara kandi nabandi botebye bakahaza hama kandi waretse no kuhaba ukabyaza umusaruro narabonye abantu bubaka amazi ahantu bakayapangisha nabo bakaja gupanga muri VIP abwo n'ubuzima
nabwo n'ubuzima nukuvuga rero gutakaza amahirwe yawe nukuvuga ari Imana yagusabye gishingiye kuguca bugufi ni wabyemera ngo ubukurikiranje ndota ngo mubanyi atubwira ngo ubu ya parcelle yanyu iri libre ngo duca duterura rero niho habi iyaba mubanyi yababwiye ngo kandi mubanyi ndoto y'umubanyi sinziza umubanyi yakubwiye ngo ya parcelle yanyu iri libre kunuko gusuka nukuguhenda tubona no bigiye kwemera ubwirane nguguturira ninguko bijya byo kuzamuka gushira amaranga mutima yawe hejuru sibyo ngo duca duterura inzu tuyijana ibyo bisigurike ninguko ubwira ati buriya rero gaho biremera nuze ngwiza guterura inzu kuko ndukugenda wese burundu n'ibyawe byose none ugiye kubaka inzu parcelle libre uterekamo yindi nzu terekamo yindi nzu ibyawe ndababwira gute ushobora kumva ngo umukozi w'Imana ngo agufasha kubohoka hama bikaba ngombwa ko mubanza kwicarana mugakuterana mukagirana rega bige bintu Imana nibyemera muzobyihweze Yesu Kristo yagiye kwande kwa Yayiro gusa nange nagiye kubera iki ujya ashaka ko Yayiro abakuru b'amasinagoga bihana icyo kitiwe ikangoma byicecekere no ngaho sibyo ugasingaruke muri kimwe cy'idini nukuvuga rero guterura inzu mukajanayo nugusoberwa ku buzima bwanyu inzu musanzwe muyifise ntasinye ko yabomaguritse none murayitereye mujanayo ni nko kwakira ukwemera kwa warufise ukagutakaza cyangwa ukagujana handi hano ngo nibindi bintu giye basi Yesu Kristo yaravuze ngo misi ya nyuma ngo azovuga ngo ndihajya ngo mbone ibimenyetso byinshi ngo n'ibitangaro byinshi ni nkuko waca wirukira ibitangaro ugasenga wami ibitangaro ugasenga wami ikisi byiza iyo ndiko mbatura kumugisha ndababwira ati Imana iguha umugisha kuba nukuvuga nk'ubu nk'abantu mwakoze igikorwa cy'urukundo mu misi ya Pasika navuga ati kuko ntuba wisunze idini nta n'ikimenyetso cyangwa igitangaro cyo wakoreye cyose muri komera Kristo ni muzima wafatiye kukuri kw'ijambo ry'Imana uvuga rero ko wafatiye kukuri kw'ijambo ry'Imana nanje mpagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana ndasabye Imana ishira ubuzima ndasabye Imana ikomeze ndasabye Imana ikuze ijambo ryavuye mu kanwa kaje umusabye wiwe Isaya 44 muri icyo gihe Imana nibikunda kwishobora kwivuguruza n'igikunda niyo naba ndi umugome kubera iki wowe umugisha uba wawukoreye maze kuba ndi umugome mugikandeka ngavuga ngo Yesu Kristo arakizi kabitara nyibambira nyene itarantikura yenyene irakomeza ikabana namwe kugira ibaho umugisha kuko Imana nitora abashoboka itora abadashoboka kugira ngo abadashoboye kugira ngo ibashobotse kandi Imana burya ni Imana vuga ngo ni Imana none rero mu Kristo icyo bisigura niki indoti yije kenshi kandi indoto yawaje mu ma episode yaje mu ma episode kandi yakura wakabona ko warota indoto ubona parcelle mu bisano ntuyibone kubyukura abantu ukabona ko atayihari kuko warabona ubwa kabiri ukarota mwagiye kuyiraba kandi ntantu byose ko mu deplace wavuze ngo muri rirare omburuba muri meri nukuvuga naho nyene mukazunguruka mukayibura ubwa gatatu mukagenda mukabona mwabaye mufise uburenganzira bwo kuyubaka ariko ntibikundikike ko muyubaka kubera iki ngo babimye barabara aho niho wariyerera une fois passe, 2 fois res, 3 fois casse. Avo marque, play, go. Hari hageze amuvuga uti rero mwana ubu rero ngiye gukora nawe mbigenza uko mwicecekeye. Kubera kuburi barabara mu gikibanza cyo kubaka kihari icyo kitiwe. Kibanza cyo urashobora no gutanga imetero za parcelle yawe urashobora kukigura amafaranga ibintu nk'ibyo ngo nimuze muguri wanje za 55 ibyo kujya mutarinze kuruha. Urumva ko umutaha umushinge bugene bukomeye ushira umushinge icyo kitiwe. Ubwa gatandatu urana ko warose umubanya za kukubwira ngo ya parcelle yanyiri libre. Nukuvuga ni nko umuntu yoza kukubwira iti ikintu wari waratakaje bimeze uko nuko ugacuterura ugati no ugacuteruriye nuja kuri umupfumo nugira ibi nugira uko ubundi yari umubanye n'ikintu kibi cyane. Umubanye ibindoto nziza ivanye n'icyo yagukoreye nko ngigikona cyahisemo ko imvugo yacu izokomoka ku mubanye icugo burya intuze
ni igikona mbega ni igisiga cyane n'ibiki bigira canke n'inuma n'ibiki bivuga ngo cugu warakoze gugu ni inuma ni inuma uvuga ngo yari yagiye guhiga isiga utwana twaco munsi y'igiti mw'ishami ry'igiti mu nyuma haza umuyaga mwinshi yagiye guhiga icugu cari hafi kiratora nyatwana kiradutwara kiratwugamisha ku buryo amashami y'ibyo biti ico gihe yose yarakonyotse rero ije igarutse nyine ivuye guhiga irahiga irabura munyuma cugira kiratembera avuga ati urarondera ikinondera abana banje simbona n'imivyimba yabo avuga ati je nabakubikiye kwera imvura timpereye uyu munsi nubatse igisoko gishasha mpisemwo ko uwuzovuka wese azoza kuririmba n'uyu munsi inuma yiga kuvuga ngo cugu warakoze gugu ibi rero nivyo vyabaye kuri bene Rekabu umuryango ukomoka kuri Yabesi nawe ndiko ndasozera uje gusengera muri Ngoma wa mbere ikigabane ca kanuhere ku murongo w'icenda mugabo muri Bibiliya ya Ecclesia Catholique ni ibyabaye 1:4 Yabesi injili Bibiliya ni Yabesi natwe ni Yabesi ubu rero ngo Yabesi yari afise icubahiro mugabo yari afise umubabaro ukomoka ku izina ryiwe akagira umubabaro ukomoka ku gene nyina yamubyaye nyina yari yamwise Gahinda kubera ububabare yari yamwibarukanye acaja gusaba ibintu bitanu Imana nkunda iyo ndiko ndabigisha isengesho ryumva vuba isengesho ry'umuhigo ariho n'ubundi mukristo yavuze ngo igihe cyose ngo adasinziriye ngo kandi atavuze ngo yumva mugabo aragwaye uwo muntu afite ubugwayi ngo nengo niwohiga umuhigo eje nabora kibonye yaracanditse mu ijoro reka naho ndagishike yancifashisheko isengesho ry'umuhigo Imana igishura n'ingoga ubw'Imana utimana nungira iki nzokugirira iki canke Imana ngize iki cyane isengesho ariko naryo ni sawa Imana ngize iki nawe ngiriye kuzobukoze mvuje umugwayi Imana nukuri kimwe muri 10 ndabikugeragerejeje cyo gituma nababwiye iryo jambo ry'Imana rimenye narisobanukiwe ko gatatu mweranda uyuhetse gatatu mweranda nasobanukiwe ko buriya umukristo guhagara kuri garizimu n'ikindi kintu nikiba kiduduriza umutima wawe uyu munsi ngiza ko mukivuga amakabatura kumugisha hanyuma uwo mukristo nawe yumva mutengo hane wohiga umuhigo wewe ngo avyumva uko sindoto ntabari karanatura none nkuko noba nicaye ubundi iryo niryo bitiyereko buryo marika umukama barabuze nimba ari ndoto warose nimba ari kababuze uwo bikubwira uwo bikwigisha ngo byumve ahubwira rero yiga umuhigo ubwira Imana uti ninkura kuri kicahi nunkomeza Yeremiya 30 aravuga ngo n'abagabo basigaye baja ku cahi basigaye bagenda bifashe mu mafyingo ubwira Imana uti ninkura ahantu kuri kicafu kuko Imana avuga ngo ngiye kugukiza ngo kuko ngo urukundo nagukunze ngo gwatumye ndakugumiriza ibanga impamvu ubugwayi impamvu bugize nubwira Imana uti iryo banga rero ringumirize nyene bihere hama unsubize ubuzima nzogukorera nico Imana ibigushakako none rero nawe ndasozereye birasigura ngo reka kuje reka kurondeza ibintu biriya tekana ukora umurimo Imana yagutumye gukora ongera unahigira umuhiga Imana ibwira uti ngize iki ngirira iki canke nzogira iki ngirira yose ni imihigo ivana n'ico higiye iyo uvuze ngo ngize iki ubu bibiye umuhigo iyo uvuze ngo nzogira iki uba uhigiye promesse guprometa ni kugirane nuko nibaza ko bisiguritse kandi ke kujidonido cyane nuko rero Imana nyine amahoro twishimiye twese ariko wumve ko aruzereze ushingiye gukina umuvumo cyo kuzikana zake uzirikana isengesho rya Yabesi n'umurimo zake yakoze uzobohoka mu izina rya Yesu Kristo kumva wanyazwe ibyishimo wanyazwe ibyiringiro parcela n'ikindi kintu naho Yobu yavuze ngo n'imigani ya Salomo menga byose ariko nawe yarabivuze itunga n'imiraga byose ushaka yabwara abavyeyi ariko umugore yubaha Imana muhabwa niki
umugore akubaha umuhabwa n'Imana n'umukristo yisobanukiwe ariko umugore yubaha umugabo ko hejuru y'umugabo hari Imana nibyo nabyo ni mubizi muze muragira amanyanga Imana izabadida protokole yayo ashaho miravuga ati yarabikoze nawe narindiye kubera ko waciye muze muragereka akaguru ko kandi murakombora mututse ndabarahiye ubwise yazajya uko umugore w'umuntu yo mu byo kandi bitanga umugisha bizana umugisha mudafite natangwa nimwe byo mu mubiri wanyu ngo nukwabira ibyo n'abatara abagabo n'abagore barabirana kandi bikemera bambwira ngo bari mu byaha n'abagabo n'abagore benshi mwabiranira mu byaha imitima ari ibiri mudahuje umutima mwavuga utudorara dufise we natwozi ndavuga ati wiga ndagukocorera no munsi urimenya ni undi yashizemo kode z'urutoki n'izibiki muri telefone kaburya byose n'amanyanga gusa nyene hari amanyanga novuga ngo ari sekirize nicyo muba mwitwaje mugabo niba mwaza ko ari amanyanga ari sekirize niyo mpamvu Imana nayita bibaheramwe amahoro kandi bwari uburyo bwiza bukoronka amahoro turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya ungana n'isaha tumaranye nawe kuvana kera wamuhezagira bagukunda abateramana nawe twari duteramanye nawe kandi n'ubundi turabandanya komeza uhezagire ubwoko bwawe indoto mbi zose zikugweho n'amaraso ya Yesu Kristo indoto mbi zose zikugweho n'ututwigoro turiko turagira indoto mbi zose abavukanye bari muri uyu muvukano wa restaura komera Kristo ni muzima bazikugweko n'ututwigoro n'aya mafungo ari gukorerwa muri uyu muvukano kuri uyu munsi wa gatanu tugire neza nyagora ku ngoma ko umwana ashobora guhezagirwa kubera umubyeyi ko umwana ashobora gutabagwa kubera umubyeyi ko umwana ashobora kugira umugisha kubera umubyeyi ko umwana ashobora kugira ubwenge kubera umubyeyi ndagusabye n'ibyo batazoba bakoreye ku gatwe kabo ubibaye kuko byakorewe mu muryango bavukiyemo mu isi y'umwuka urakoze mukama Yesu kuri kumwe natwe waravuze ko utazotuvirira ntuvirire ubu bwoko bwaho bari ku mpande zine z'isi ndabizi ko muri abo bacu harimo bariko baja kwa muganga harimo abatuntu harimo ababaye harimo abashonje batumbereza aho bagaburi kuzobukoze nibaza gukugwa n'isoni zo gusaba bo wasinze batumbereza bashobora gufungura uzo ukoze ufise uburyo bwinshi bwo kubagaburira ariko nawe batumbereza ukaba wahateguye ibyo babyiza urakoze rero amaraso ya nadutwikire nema yawe muri twebwe igwiriye rwose mutima wa mweranda we muri twebwe turahakanye urupfu rw'agashinyaguro uyu munsi ni kwa gatanu kuzimu barondera amaraso ndanse urupfu ndanse impanuka ndanse agashinyaguro ndanse igisuzuguro ndanse gutabwa ndanse kwangirika ndanse abayesukuru mwami ndanse abasumanya guhora ku ngoma Salomo yavuze neza ngo umugisha utanga niwongera ko mubabaro ukundi none iyo mibabaro yoherekezwa n'abangushi baja guhura n'amarangamutima yacu turayanse turanayisambuje ko mu izina ryawe geranda mutima w'Imana komereza hanyene abagwaje bahe kurema abaherewe abakristo bariko baja mu mabloke atandukanye ndasengeye amaboko y'abaganga muri uyu mwanya ndasengeye akanwa k'abacamanza muri uyu mwanya uyu mukristo bagiriye trike kugira ngo afungwe amara iminsi 3 mu gasho mana nyaguhora ku ngoma amara iminsi 3 mu gasho kubera ubugome bw'abantu bamufungiye ku munsi wa gatanu bamusoreye mandada meneye ku wa gatanu bamusora convocation ku wa gatanu cenda musengeye muri uyu mwanya ubwo bugome bumuveko nimba atari wo gufunga ngo aje gukosorerwa murekure wowe nyene kandi ndazikure kunyarekurwa mu izina rya Yesu Kristo sengeye buri mu Kristo wese ndamwatura ko umugisha amahoro ukuramba no kuranirwa kandi ngasaba umutima w'Imana ngo abiyerekeza byambika ubuzima amen amen alleluia Imana ibahezagire Imana ibanezeretse aho muri ku mpande zinezise mu Barundi muri mu makungu mukore mutera imbere kandi muteze imbere imitima yanyu ingo zanyu n'igihugu cyanyu nibyo byishimo dufise nabyo bintu byo kuza murarundarunda igakwaguka Imana yaciragutse kandi no kuri sizo yiduha tuyiyobore musigare muramarama erega niko biri nimureke none kwigungana sibyo mukorera umugisha
mwagure abafise ibyo mushobora kubaka je simbona nengo mugwanira izina ryo kuba ngo umuntu ngo afise amafaranga menshi ubona gera amabwire ko ku isi yose amamiliyari y'abantu bahari abantu 50 bonyene nibo batonze ba mbere mugabo uyibonye ubatse etaje tubiruka indaga uhonyanga bagenza ngo motive nikinde bapfinze sa yereka ari ibintu bigoye mani bahumugisha